ja sam originalno u glazbi cijeli svoj život praktički od najranijeg djetinjstva. Život donio u trap zapravo. Pa zapravo Glazbeni život, recimo. Trap me spasio, ima Future isto jednu pjesmu gdje govori da Bog blagoslivlja zapravo sve trepere i stvarno ja mogu reći da otkad je trap došao u moj život, a to je bio taj stari trap kojeg mogu definirati za razliku od ovoga danas. Jel? Što je zapravo isto fora jer nekako pokazuje tu neku ekspanziju i zapravo kako je zapravo trap ogroman potencijal imao od uvijek, ne? I drago mi je da smo ga prepoznali od početka. Tako da, on je nekako slučajno sasvim ušao u moj život. Ja sam od početka i slušao hip-hop i rock i alternativu, ne znam, Britney Spears sam čak slušao, ko klinac, ona mi je isto bila brutalna, tako da, stvarno sve, ali i Beatlese sam slušao puno. Stonesi ili Beatlesi? Beatlesi, to mi nema uopće dileme. Minja će otići. Ali mislim, ima tu različitih bendova. Delta Blues sam slušao onda jako puno. Jedino što nisam mogao podnijeti baš je jazz, vrlo vjerojatno zato što je bio sličan ko opera i onda samo, ajmo reći, alternativnija varijanta opere. I neko isto dosta matematički i ti jazzeri su svi nekako premazani. Sad oni sviraju, svi ubijaju kao te instrumente, zapravo sa niš ne klikće. Kao svako, kao vidi kak ja sviram. I kao sad neke tu tonove ubacuju koji mi nisu harmonični i to me neko dosta bilo smetalo. I ja više volim da ima to neku onako očekivano čak razrješenje, ne? Pa mi je bio bolji puno blues i rock i takve stvari, ali čak u zadnje vrijeme, prije par godina sam čak uspio nekako zavoljeti i taj jazz. Vjerojatno je bio tu taj mini animozitet neki zbog opere, jer u jednom trenutku isto naravno kad sam ušao u pubertet i ta opera mi je postala onako nekako suluda i rekao sam, ma ništa, ovo idem ja u garažu svirati, lagano sviranje kavera, pa svoje, ništa to. Ali mislim, da, cijeli život sam u glazbi, jedna stvar je vodila drugoj. Goca isto cijeli život je nekako oko glazbe. Njegov otac radi gitare, sluša znači glazbu, čovjek ima onak najveću kolekciju CD-a koje znam onako doslovno, ne znam, od najrazličitijih bendova, od nekih japanskih, svega, tako da Goca je baš isto naslušan i imao isto i svoj bend u ostalom, zvao se Tetanus, ako se ne varam, a Miki je imao punk band, Lobotomija je isto bila onako dosta jaka, mislim sad... A ti si Prazna lepinja, ili? Underground krugovima. Da, ja sam Prazna lepinja još uvijek postoji, mi sviramo, ali nekako, da, trap je došao tu slučajno, ali opet kažem, nije toliko slučajno jer pošto je taj izvorni trap bio sličniji kao hip-hop, a ja sam slušao hip-hop, nekako to je bilo logično da ću kad tad čuti to, jer prije tog trapa je postojao taj neki new school isto koji smo slušali, tu su bili, ne znam, Pro Era, Flatbush Zombies, Underachievers i različita neka imena, čak i A$AP Rocky je bio taj neki predvodnik te neke isto generacije u nekom trenutku tog new schoola. A onda odjednom tu došao trap nekako najeksponiraniji kroz Chief Keefa, iako je to bio drill, ali on je nekako mi pokazao cijelu tu scenu simplificiranijeg repa koji se u to vrijeme zvao trap s nabrijanijom produkcijom. Ja se u to nekako zaljubio, prvo je to sve bila neka zezancija, kasnije, evo, kako samo ime kaže, trap smo stvarno upali u zamku i nikako da izađemo iz nje. Ne možete van. Ne možemo van. Rekao si da si slušao stari hip-hop i trap, a kako si došao do ovih današnjih, kako bi rekao, pjesama? Jesi evoluirao Kako si ti današnje pjesme toliko loše? Ne, jesi evoluirao kao i trap i zajedno s njim ili si pokušao zadržati taj zvuk starog trapa i hip-hopa? Pa mislim, nisam nikad razmišljao na takav način, kako je već bilo rečeno, da moja glazba ima različite te neke žanrove ili utjecaje različitih žanrova i nijedna nije skroz do kraja slična. Možda se mogu sad tražiti pa onda ne znam, ove su ono. Ali nikad se nisam pokušavao ni ja nekako ponoviti. I naravno to je bilo puno lakše na prvim pjesmama jer ako si isfurao jednu fintu jednom, onda isfuraš drugi put neku, treći put neku, ali kad si isfurao 100 finti, šta ćeš onda napraviti? Ja sam se uvijek trudio mijenjati flowove, uvijek sam se trudio mijenjati melodije i onda su tu različite stvari različito zvučale. Nešto je možda zvučalo oko nu metal, nešto je možda zvučalo više oko pop punk, nešto je zvučalo oko stari trap. I naravno te neke prve pjesme koje smo i snimili jesu bile nekako najviše
u duhu tog vremena koji je bio stari trap, ali ne znam, ja isto mislim da tipa Kukus X album zadnji koji smo izbacili je nekako isto najveći trap koji danas se može čuti, možda čak ne mogu sad reći u svijetu jer ono ne znam, znam da Talijani isto onako rade isto trenutno baš ono jak trap, Sfera je Basta, Shiva, Paki i različiti ono izvođači, tako da ali bi rekao ono da tipa u Hrvatskoj u regiji baš onako dosta i dalje smo nekako full trap kao Kukus, ali nekako mijenjalo se u duhu vremena. A ako Hilson Mandela, nisam tipa toliko imao, ajmo reći, čak ni trap zvuk, nego sam čak više eksperimentirao, bilo je afro house-a, bilo je svašta nešto, ono, da.